Ni sambulu binakatala may rangone. Tosa tiko nga nanonda vuli. Ni kua, enda na vulite tiko nanonda vula vou. Na vula o Epreli. Se na kia na bosa vakaviti makawa na vula inga sau. Na kia na dana vaka Britania na April. Kasama i vaka Deotaki me Epreli. Ni vula binakatala may rangone. Mongkotal na nomuringas ni vuli o tarisi vonindilo. Na vula inga sau ngorangone. E sando se saranga kina na ngasau. Kaya na vuna e vaka tokai kina me vula inga sau. Nimbula binaka may rangone e na vunonga o ni sema tiko me kina e na sino binaka ni kua. Wakambula sa artiko kivikim ni keda rangone e na bese ibiti ke na bese burubura. Bikim ni nangone e na matin tuo kumbuna buru basanga wat kita wata. Onggota lendo na vula bou kasa kambimbi menda buli de manda se daba sara manda endo yado e na vula inga sau. Ni sabak makarau merangone menda vital no taksara se daba endo yado e na vulongo na vulo Epreli se vula inga sau. Peba kanda sa vuli de mai liu vula inga sau era sa se saranga kina bakalevu inga sau. Ngono talanga ngo endo se kina na mako ke na damanu. Membaleta na ubi rangone, tosa tiko nga na kili ubi. Enda sa kila tiko mai na ubi kaka nanto kaibi kenda na itoke. Na vula talanga bakaviti kwenda vuli de tiko ngo, e baka muria na kenda te na ubi. Oka talanga kina na bosa na yambaki rangone, kwe baka mbalimbaletaki kena ubi. Membaleta nan raki, ko sa teka bumen raki uda-uda. Sabi sa talanga may nan raki, may nakata-kata kina bata-bata. Do tukun talanga nangonong ko, endo dhula kina na wata. Do kay na kinidhula na ngasaw. Kung kono kenan do dha, se ratuna manu-manu, se na ulo e na loma ni wata. Weira na manu-manu rangone, e nangonong ko, ersa teka bu mersa wo kayani kena woli kuni bura-bura na wo nindilio. Mersa ngwaleani ki Siberia kay Alaska. E wai rangone nanggari na mana bat kena kuka era sa matua. Ia ndonga naka esenga ni rakatoa makalewu na waitui maybe ira na ika lelewu. Ia endo kune eso talanga na ika mebaka na ya tule. Menanro nga erdo bakatoka michule. Kuni talanga baka lebu na ikango na salala. Weira na wekanda ertiko e na veiwudiwai e tukuni ni sengso tinindo matua e na ngonongo na kai ni wainrano. Erando lala na kai. E banua wo talanga bakalevu rangone na moli kando lore talanga ni rawol tek bakalevu e na vei market. Membaleta na uto rangone e na wula nga sau era wo tiko nga bakalevu kara matua talanga na uto. E na so talanga kau kabakanan dilo e na ngonongo era wo talanga kina bakalevu. Ia e tukuni na ngono makawa, ira na ngone ardong kita takatalanga ito nang kita makawa. Katukuni ni adana na veindilo. Nako makalebu na ngone na bakarorong mai, au nitaka ninda na sota tale e na vula kataraba. Nikakuni ngole dhabo muni sema mai e na nongo YouTube channel. Ili kira itaba tikina meni gai bakaleo fomu e na nongo YouTube. Nako makalebu na bakarorong mai, gotale na nomuningas ni vula Dr. T ni sama demanda.